Kardop Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. West Karbi Anglong Hamren Superintendent Handloom and Textile Office Mate Asahem Kangram Lapen Sambul Mate Tarpang Tekawi Penajok Pinang Anatum Office Tinti Pusi Pinang Anatum Chithan Ponrenti Nijang Karbi Anglong Hamren Superintendent Handloom and Textile Office Along Chukamar Klembang Pu Klembang Piatum Asai Kachiklem Klimate Office Kachidam Di Penajok Office Asahem Putin Mi Memedat Anpin Langdami Bangso Superintendent Handloom Office sahem government pen kimpilo setame non department atuma mithanga sahem kachi dam de dat pen ajok wohi bihi koicho an pin pusi piniarni chimande lo pusi hawarara ratum pen ningje pon lapen bang so sahem along chokamar kadokawe bang phokya praisi abang fudo lapen office along kidonangji abang bang krepo ando pusi UDA asai claim bang phu hemariteron pen ferangke thengno nangpachini don Bangso hot perangke pen UDA asai claim bang phu hemari teron aphan klar dakalam the kachini ponchi aphan pura perangke atum lam the karjuji pura damlo bonta UDA asai claim bang phu hemari teron abang a hokalam radatum nang chini donde dat na pupen ajok perangke atum aphan aning ki thipen ketoy paruhu masonsi thekponlo Lapen Superintendent Mensing Be pusitame office kachibangwe RG ding kluilo pusi hemari teron pen perang kiang no than pachini pon lapuson jong si bangso asa hemalong ame thanga sai kachiklem nang ji adim chiklem ple polote non kibang ji arnike bangso asa hemate office along woroi biroi si nang chimonde tahai pusi pinangan arata tumpen chithan ponrenti lasin non Karbi Anglong kachari pon KAC CM Dr. Tiliram Rong hangpen bangso office mate asa hemalong chokamara toma phanso dakpen ingsai pon pite bangso office nona sonsi thiring jengsi doverji langposi rada tumpen chithan pon News Text Report Karbi Anglong News Difusi dok walam lo nikat long lo nikat pan nitum difukam dok nikat wang ko dak wang bedan di kal dak wang lang itu office kam dok pon yan bago dak wang bedan ko ne chini ya par juga mohala kan kitum sini ne office e chukida rabe ma chukida rajo si bang gela anado chukida rabe anado de pion lo wang poko de polon la buhi yang se bi polon de office beranda da buhi yang se bi polon laga mane bang wang ko son tan jo ni da si indelo ni da pan pun nang tu office staff bang kon do da staff ang teng ke ong do bang phok ke price si bang lo non ne do bang feel da do feel do nitum da ke bang kre phone pini na bang kre achala kangram mane office ku hongpen bang lo pute tinmi meme de la so pot kosan si pan pangram lo popol nilai hu chini dunde sara kam la hende asal ka pula nang tu masara men ke apor yo mo ko ni chini ni hode nang tu masara men tu chini jibo ma oh men chini men sing be pula men sing be nang mena bang ke ni amari tero adang nali ar pu pi bang lo ni ke GTA ha GTA okay Pirthialong ke kacharlianat RD kipi kenangson jongsi kacharlianat RD kipi dun ave pulote kacharliatum kemoroiji angring do asonsi dholajan LP school a hemasarno hingno lapapita KAC education in charge EM Richard Tokbi theklong ledat Nilip MAC constituency ke paro chokihala dholajan LP school a hem kedamtang arua chiklo anaro class to bomahut men tomon ke the ke japan school a hem adung atheng pi ke krebahut school a hem ihinarum thengpi babrailo bonta KAC education in charge EM Richard Tokbi arjulongle chikronglat KAC atum lokachale hin kangthor ponji aphan kali si kelang ke pangkre chimandat dholajan LP school a hem ihinarumanat thengpi babrayanta Chiklo John Thompleng data pita non anta kasalok lerek pena jok non pai pai chiklo class to boma hota do athaya besi arwe li prapan pinlo quality education aphan jong si kemang binong lapen akam pen alam pacheton rapet ji pulote non amat KAC atom prap jin pen laso lokachari ahemasarno kana hok lapen arpong kangrai hai put hot siding ponseraksi kasalok thupameji aphan si kemelo pusi hada kedo arong arada tumpen KAC aphan kachoningri pedopon
laso hut bangke thom arenga huki sodon atoma phanta methanga hin pensi se chilang ponanglo laso na hut ke se kachilanga phan KAC atum penta nanglang dunang jia pot lo pusi asar bora lapen asar piatum ningje pon labang so lokacharya hem kahingno lapen class do thai avipin lopu abirta KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Education in Charge EM Richard Tokbi lapen nilip MEC Pobitro Rong Pia Phan Pen Chenglok pinangana phong no kachuning risitame kachuning rialam RDP pon pedata sonsi mandatlo News Text Report Karbi Anglong News Areng so dak la puthak ke kumani atum ni sigelang phanam chipidun ko lwai chunam phan po son ang si sak kumdum MEC bang nang chak ba pilo nang chak nang chak lo di ku ban ne pia la he anke ba noi pa lang pustan ni phan ni ria ju kol lo na receive se message ta pilo na reply pe thang da man ala na receive se lo phone call bom ta mani ta dam no dak ta hada ke ni ke churiam de themat di tu ga di la si dam de lo ke non phi ke son non bilta Kon pia lang nang chukor he MEC bang vidat bu na pula he bang dan ni da dam no dak lo ya lang phone na receive se lo mati angka lang na kor ga baro baji pia na se na kor ti man ke lang ni ta dam no dak na kor lang he MEC na kor lo mình thang mình đi nói tôi là cái sắm tàu vị lang bang wei Volong komajia hiti CSP akola dalong khurchodut pai pai ni phai hiniarni volong komajia hitialong CSP akolat kidopen rata tangka lak kepsu se tangka Papu Gupta chopi dara jok hurchodut nonamat ke pulis atumsi chipari deng ponlo lasila poson joy pen poisa ke cho do peklo banging koiso selo lapen ke bangso munira phan police station along damsi lamhoi pilo bangso pena jok si police atum neping nangsi angton pen arjupono lapen ke inota bang phu pen pherang ke thengno klardak pen kachethan ke ne poisa pothai ji pulo lak isi an sitame suri truck cap an pothailo sitame suri plike babangke pothai thesi network problem pukok titi poisa bangta nangwaiwe lasila posonse kaprek a poisa chopiklo lasi police atumpen arona tengpen nang insai pinangji lapen ke poisa nang chiwai nangji pusi sodak pen pachini pon News Text Report Karbi Anglong News ঘটনাটো মানে 1 লাখ টাকা ট্রান্সফার কৰিব দিছিল আমাৰ বকুলিয়া CSP পাপ্পু হাতত এও কি কৰিলে 1 লাখৰ ভিতৰত 60,000 টাকা ট্রান্সফার কৰিলে 40,000 টাকা নেট কিবা সার্ভার প্রবলেম বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে পঠোৱাই নাই কি নাম দোকানখনৰ নাম জনৰ নাম পাপ্পু দোকানখনৰ নাম ৰিংকু বৰ্মন নামত আছে দোকানখন আছে তে বহুতৰ পৰা তেনেকুৱা কৰিছে তেনেকে বহুত মানুহ আছে কিমান মান এতিয়া কি হৈছে এতিয়া একচুয়ালি তো 20 জন মান এতিয়া থানাত আহিছে বাৰু কমপ্লেইন দিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া থানাত সুধা পুছা কৰি আছে কি হয় পুলিচে ধৰি আনিছে কি কৰিছে পইচা বিলাক খুদুনতে কিবা কৈছে জুৱা খেলিছে শুনিছে জুৱা খেলিছে আগতো তেনেকুৱা কৰে নেকি আগতো আগে পিছে তেনেকে শুনা নাই কিন্তু আমাৰ পইচা বৰ্তমানটো সোমাই আছে ফোন কৰিলে তেখেতক কল ৰিসিভ নকৰে উল্টা পুল্টা গালিও পাৰে বুলিও উল্টা পুল্টা গালি তেনেকে পাৰা নাই কিন্তু ফোনটো ৰিসিভ নকৰে ক'ত আছে দোকানখন বকলিয়া ইউনাইটেড কাৰ্বি ক্লাবৰ ওচৰত Lakhaingka Raphanilip MSC constituency ke paro apar tara pungalong PMAY chia hemso kikim sorkar pen kipi arona tengpen claim kledat lasonsi nilip Lakhaingka Rapho ke paro apar tara pungalong lasonsi sorkar pen mate KAC pen tara pungarat kiduk saide pu mathasi ongdung ahem tona tumaphan PMAY chia hemso pilo Sitami inut tara pungalong BJP local committee president Rajan Teron amit hangamata contractor lo sitami arona tengpen claim ponpe athema sorkar pen arona tengke pathike PMAY ja hemso kikim kerang cheng HC blockasor aphat hangsi photo uthaipo ansi blockasor pen beng aphan isi aron poisa pinonpu alu aron PC poisa olailongji lasitami arona teng patepeksi blockasor aphan thanga birta PPC joy pen poisa olaida titi pusi joy pen birta longpon
Lapen ke lapuson jongsi inut tarapung along BJP local committee amaipu Rajen Teron lapuson jongsi sorkar arona tengpen kroy credit lepute BJP a sorkar aphanta manpeng ke pawirabang plang det ason lapen ke nili block aphanta manpeng pawidet mate lang plot ason si mandet lo lapen ke non tarapung along PMAYG hemso kim ke aprangsi poisa ke ulai datiti ahem kiki mabangke kim kerek titi pusi ong dungatum chethansai bangso alam ke ko ana hokma ke nili block pensi radaphan pachinipo News Text Report Karbi Anglong News